ጉድ ነው። ጉድ ምንድን ነው የምሰማየኛ? በቀን አዲስ ትኩስ። እንግዲህ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አሸማር ከፉኔ እንዳያችሁ ጋር ፋኔና ሳምሬ ስንት ዓመት ዛሬ 7 ዓመት ወይ 7 ዓመት ከዛም በላይ ነው አንድ ላይ የሆኑት ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እኔና ሳምሬ ተለያይተናል ያለ ነው ፋኔ ዛሬ እንዴት ነገሩ እንዴት ጂጂ ደግሞ እንደዚህ ካለ ፋኔ ቪዲዮ ከለቀቂ በኋላ ጂጂ ደግሞ ልጆቹን የሳምሬ ልጆቹን አሳይተኛል። ልጆቹ እንዳያችሁ ነው ጂጂ ጋ ነው ያሉት። እኔ እንጃ አንዳንድ ጊዜ ወላሂ በጣም ይገርማል። ማለት ጂጂ በፊት ሳምሬና ፋኔ አንድ ላይ ሲሆኑ አትፈልግም። ብዙ ነገር አኮርፎ ስንት ዓመት ቆዩ። ከዛ ብዙ ሰዎች አስታረቁ። ደግሞ ከታረቁ በኋላም ደግሞ ተጣሉ ማለት ነው። ተጣሉ ከዛ ደግሞም ታረቁ። ሁልጊዜ ነው እነሱም ጣሉት። ዛሬ ሳምሬ የእናቱ ምክር ሰምታ መሰለኝ ወደ እናቱ መልሳለች። በፊት እኔ እንጃ አንዳንድ ጊዜ ወላሂ እውነቴ ነው የምላችሁ ጂጂ ሳምሬ ጋ ፋኔ ጋ ስትሆን አትፈልግም። በፊቱም ማለት ነው። እሷ ደግሞ ፋኔን ወደዳ እናቱ ሚዲያ ላይ ወጥታ ማለት ነው። በፊት ወላሂ ብዙ ቃላቱ ነው ያወራችው ፋኔ እሷ ማለት ነው ሳምሬት ማለት ነው። እናቱን ብዙ ነገር ነው ያለችው ወደ ሚዲያ ወጣችና ከዛ በዛን ጊዜ ምንም ቢሆን ምንም እናት ናት። እንዴት እናቱን እንደዚህ ተዋረዳለች? ብዙ ሰው እንደዚህ ያለ አሁን ደግሞ ዞሮ መገባቱ ወደ እናትና ወደ ቤተሰቦቹ ነው። እኔ ለሱ ሳምሬ ካያችሁ ከሳምሬ ትምህርት ወሰዱ ብዙ ሴቶች። እውነቴ ነው የምላችሁ ቤተሰቦቻችሁ ለወንድ ብላችሁ ቤተሰቦቻችሁ የምትቆሸሹ ቤተሰቦቹ የምትሰደቡ ዛሬ መገባት የት ሆነ? እናቱ ጋ ነው። በፊት ሚዲያ ላይ ወጣች እናቱን ቆሽሻ ሰድባ፣ ዛሬ ደግሞ 2 ልጆች አፈርታ ባሉ ጋር ተለያይተናል ሲል ባሉ ፋኔ ማለት ነው። እኔ በጣም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ውሸታሞቹ ነው ውሸቱ ነው እንጂ አንድ ላይ ነው ያሉት። ተለያይ የኛ ያሉ ነው። በፊቱም ስንት ጊዜ እንደዚህ ያሉ ደግሞ ተመልሰው መጣ እውነት አይደለም ያሉ ነው። አሁን ለብቻ ዩቱብ አሁን ፋኔ ምን አለ? ይሄ ዩቱብ ቻና የኔ ነው። እሳ ደግሞ ለብቻ እኔ ለብቻ ነው የሚለቀቅ አንድ ላይ አይደለም። እሷና እኔ መጨረሻ ተለያይተናል። ጨረስን ሁሉም ነገር። ግን ይሄ ቤት ወጥቼ አሁን ይሄ ቤት ወጥቼ ሌላ ቤት ክራ ሊፈለክ ነው እኔ ያለ ነው ፋኔ። እኔ እንደሰማ ከሆነ ማለት ነው። እኔ ልጆቹን እሷ ጋር የምንገናኘው ከዚህም በኋላ ልጆቹ ሰላም ሲል ነው ልጆቹን ሊጠየቅ ነው እንጂ ሁሉም ነገር ጨርሰን ተለያይተናል እኔና ሳምሬ ያለ ነው ፋኔ። በፊት እኔ ወላሂ እውነቴ ነው የምላችሁ ጂጂ እንደ እሷ ገባች ጀምሮ አንድ ላይ ሲሆኑ ጀምራ ማለት ነው። እሱ ፋኔና ሳምረት አንድ ላይ ሲሆን አትፈልግም። የሚለያዩ ነው የምትፈልግ ጂጂ ማለት ነው። ዛሬ ግን ይሄ ሁሉም ነገር ተሰካክቷል ለሳ ማለት ነው። ግን ደግሞ ሳምሬት እንዴት ተመልሼ በኋላ ተመልሽሽ ትመጣለሽ ያሉ ነው ብዙ ሰዎች። እናትዮ አሁን ነው እንጂ 2 ቀን እናቱ ጋር አታድርም ያሉ ነው።
እንግዲህ ይሄ ልጅ ትግሬ ነው ቤተሰቦቹ ማለት ነው። ሳምሬ ደግሞ በአባቱ ውራጌ ነው፣ ከእናቱ ኦሮሞ ናት። እንግዲህ እኔ እንጃ ወላሂ አንዳንድ ጊዜ በጣም ጂጂ ለምንድን ነው እንደዚህ ጠላሽ ፋኔ ስትሉ አይሆንም፣ እሱ ለሳምሬ አይሆንም ያለችው ነው በፊት። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሌላ ሴት አምጥቶ ነው ሌላ ሴት ጋ ነው አለ። ስለዚህ ነው እንጂ እናቱ ስለሆነ እንደዚህ አለች አይደለም የተለያዩ። እሱ ሌላ ሴት ጋ ነው ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ባላችሁን ወደ ሚዲያ አታምጡ አትወጡ ያሉ ነው ብዙ ሰዎች። እንግዲህ ሳምሬ ቪዲዮሽ ለልጆችሽ እንዳልሹ ምን አልሹ በፊት ቪዲዮ አይጠፋም መቼም። ቪዲዮሽ ላይ ነው አለ። ዛሬ ደግሞ ተመልሼስ እናትሽ ጋር ስትሄጂ እናትሽ ጋር እንደዚህ ተለያይነና ከዚህም በኋላ እኔና እሱ ሲህል አንቺ ደግሞ ቪዲዮ ቀዳችሁ ለቀቃችሁ። ጥሩ ነው ይሁን፣ ግን ትዋሻላችሁ ሁልጊዜ ከሆነ አንድ ቀን አይቀርም ምኞታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተነቀቁ። በጣም አንዳንድ ጊዜ ትዋሻላችሁ። በትዳር አይዋሽም። በትዳር አትምጡ። እውነቴ ነው የምላችሁ። በትዳር መጥፎ ነው። ተለያይተናል እኔ እና እሷ አንድ ላይ አይደለም ብላችሁ ባውቱ ብለብር ብላችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል። እውነቴ ነው። ትዳር ቀልድ አይደለም፣ መገለጫ አይደለም። ትዳር ነው። ስለዚህ በትዳራችሁ ብትቀለዱ ከሆነ በትዳራችሁ እንደዚህ ተለያይለኛል ከዚህም በኋላ እኔ እና እሷ ጨርሰን ብትሉ ከሆነ እኔ እንጃ እንዳለ እሱ በቤተሰቦቼ በኩልም ሁሉም ነገር እንደ በቃ ሞከርኩኝ አይሆንም፣ እሷም እንደዚህ ሞከረች አይሆንም። ስለዚህ መጨረሻ ተለያይተናል። ከዚህም በኋላ እሷን በራሱ ትመጣለች፣ እኔ በራሴ ነው የሚመጣ ያለ ነው እሱ እንዳለ። በጣም ይገርማል። akkuma argitanii egaa jiijiitiin namni wallaaltanii jirtan jedhee yaadu jiijiitiin immoo beektu jedhee abdii qaba. Jiijiin egaa Saamireet mucaa isheeti. Kun immoo soddaa isheeti. Kanaan dura Saamireet ጊዜ jiijiin akka isheen faasee kana wajjin mucaa isa kana wajjiniin taatuun barbaaddu gisee walitti dabalaman akka isaan gargar barbaaddee turteetti gilibaa eegochaa turtee loltee turtee wal odaa turanii jechuudha. Wal odaa turanii lola guddaarra turanii boodarraa gadi baateeyyuu hintalli sababa aarii sanaatiin haadha ishee waan baay'ee jettee waan hin taane waan hin eegamne tokko wallaahi laazimila hanni gurraaf dhageetti nama jibbisiisuu jechuudhaan isheen jettee jechuudha. Haadha isheetiin gadi baatee kan ishaan jiranii Ameerikaa jiru jechuudha. Jarri kun intalli illee jechuudha. Gadi baatee Saamireet haadha ishee kana arrabsitee taa'ii ka'ii jechaa turte jechuudha. Har'a immoo abbaa manaa wajjiniin akka jedhanitti abbaa manaa addaan baanee jirra. Amma hundumaayyuu walii galuu hin dandeenye. Iddoo walii galuu hin dandeenye immoo aniif isheen addaan baanee jirra. Ayyoo ijoollee koo dubbisuu ta'e malee kanaa booda waan hundaa fixatannee anis karaa beeksisa bokkootii yaaleera. Isheenis karaa beeksisa isheetii yaaltee jirti. Walii dhaggeeffachuu hin dandeenye, walii galuus hin dandeenye. Kanaaf har'aan qabnee isinitti himuu kan hin barbaadu addaan baanee jirra. Yuutuubii addisii banee jira. Yuutuubii kanaan argattu ani isheen akka dura addee tokkotti waraabnee gadhiisuu hin dandeenyu wanta ta'eef addaan baaneerra. Tuubii tokko isheef gadhiisee jira. Yuutuubii tokko immoo gurguradhina yoo walii gallee jedhee jira. Baay'ee tokko diraamaa hojjetu ta'e dhugaadha ta'e hin beeku. Yeroo hunda irra caala nama doraala kana gara caalu sobni amma doraala kana doraala mi'eeffatanii yeroo soba kana soban malee doraalli gadi dhuftu natti fakkaata. Gariin jireenya isaaniitti qaldii qalladuu ta'e ani hin beeku. Gariin jireenya isaaniitti qalladu
bultii ofiitti qalduun hin barbaachisu ture. Namoonni baay'een hin sobdii jedhu. Jiijiin viidiyoo waraabanii wal faana akka jiran illee gadi gadhiistee jirti. Namoonni garagarii immoo guyyaa tokkoon bultuu deebitee isumatti deebitii jechaa jiru. Inni immoo gargar baanee jirra walii galuus hin dandeenye akka jedhu inni haasa'ee jiru. Maaliifi booda waan akkuma karraa kana naanna'ame gaafa abbaa manaa wal dhabanii garuma maatiitti deebiin wanta nafneefi duraan kana waan isheen jechaa turte waan baay'ee waan nama jibbisiisudha. Har'a immoo naanna'ee garuma maatii isheetti deebitee haadhuma ishee sanatti deebitee jechuudha. Akkuma argitan ijoollee ishee qabattee suuraa kana gadhiistee jirti Jiijiin jechuudha. Isaan gargar baanii addaan baanii lammaffaa waliin fixanneerra hundaayyuu kan jedhedha jechuudha abbaan manaa ishee kan odeesse. Namoonni gargariin immoo hin sobdii Jiijii bira guyyaa lama bultu kanaan duras gargar baaneerra lammaffaa walitti deebi'uun hin danda'amu nuti fixannee waan hunda addaan baaneerra jedhanii deebanii immoo dhufanii hin qallanne qaldiidha jedhanii ammas immoo akkuma sana jalqabanii har'as namoonni gargariin akkas jedhanii inni immoo walakkaan keessan dhugaadhas jettu walakkaan keessan soba jettu walakkaan immoo hin gammadduyyuu ta'a. Ani isa dhugaan hima ani bisheen addaan baaneerra kanaa booda ijoollee irratti wal arginate malee wal arguu hin dandeenyu kan inni jedhee hime jechuudha. Baay'ee tokko Jiijiin silallee asaabiin ishee akka inni ishee fi intallii fi mucaan kun waliin taa'anii ani isheen barbaaddu. Kana keessa immoo ilmoo lamaa hortee kaatee har'a gizee leexaa ishee jirtu gizee sana gizee haati jibbitee gizee haati ooddu addaan hin baane har'a immoo ilmoolee lama godhattee kaatee addaan bahee jechuuni baay'ee tokko namatti ulfaata. Walakkaan tokko mikirii hanaati keessiin jettee dhageessiti jireenya kee diiddee yoo ta'e booda gaabbitaa booda immoo fiiddee dhuftee itti deebita guyyaa tokko haadha keetiin hin bultu kan isaan jechaa jiran jechuudha. Maalumaafiyyuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Gariin jireenya isaa kana doraalaaf jedhee jireenya qaldii godheera bultii kana faashinii ta'eera amma diinnee bultii keenya diinnee nutoo wal gadhiisnee nutoo wal faana hin jirru kan jedhu nama baay'ee jechuudha. Tidaariin waan akkasitti qaldii taatee fi hin beeku. Tidaarii keessanitti hin qalladina. Tidaarii itti qalladuun barbaachisu waan itti qalladan jira. Garuu gariin tidaarii itti qallada waan akka ta'e hin beeku. Jiijiin har'a akka kanatti ijoollee lamaan jidduu ciisti gammachuu.